ako ste u mogućnosti. I ako želite da nas novčano podržite, to možete učiniti putem linka ka PayPalu koji se nalazi u opisu našeg kanala ili u deskripciji bilo kojeg videa. Ovo je neverovatna priča o posljednjem nacisti koji se predao u Drugom svjetskom ratu. Veruje se da je poručnik Wilhelm de Gee bio posljednji aktivni nemački vojnik koji se predao nakon okončanja Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući činjenici da je sa 11 vojnika bio ostavljen u kampu na Severnom polu. Neverovatnu priču koja nikada nije napustila Njemačku do tog trenutka ispričao je poručnikov sin Egbert de Gee. U ekskluzivnom intervjuu za Daily Mail 74-godišnji Egbert je do detalja opisao istorijski trenutak kada je njegov otac vozenim krstom odlikovani nemački oficir, to je tada bilo najviše odlikovanje u tom trenutku, predao svoj pištolj savezničkim snagama. Wilhelm de Gee bio je vođa operacije Haudegen, što je bio nemački naziv meteorološke stanice na Antarktiku. Kada je počeo rat 1939. godine, komanda nacističkih snaga više nije mogla da računa na meteo podatke sa međunarodnih mreža jer su ih kontrolisale i šifrovale savezničke snage. Da bi njihova borba bila efikasnija, bili su primorani da između ostalog postave sopstvenu meteorološku stanicu i na Antarktiku. Izvještaji o vremenu bili su krucijalni za nemačku vojnu strategiju, a poručnik de Gee zadužen da sve to organizuje na Svalbardu, dalekom norveškom poluostrvu blizu Severnog pola. Njihova stanica izvještaje slala od avgusta 1944. godine sve do maja 1945. godine kada preko radio veze obavešteni o nemačkoj predaji. Nakon godinu dana teške borbe sa zimom i polarnim medvedima, 11 vojnika je naređeno da unište svu naučnu i komunikacionu opremu. Kako li se vrši predaja? Od civilizacije odsečena posada stanice je ostala samo sa čamcem na veslima, čekajući da se neko pojavi i pokupi ih. Dogodilo se to da 3. septembra 1945. godine, kada je norveški brod Blasel došao po ljude iz Haudegen operacije i prevezao ih do Norveške. Dr. Egbert de Gee, poručnikov sin, jedva je čekao da ispriča sve o komičnoj sceni u noći kada se njegov otac predao. Moj otac i njegov drug su otišli do plaže da bi dočekali Norvežane. Kapetan norveškog broda i brodski kuvar doveslali su sa čamcem do obale, priča Egbert. Otac im je poželeo dobrodošlicu na engleskom jeziku, ali se kapetan Norveške totalno zbunio, sa obzirom na to da nije znao ni jednu reč engleskog jezika. Zatim se moj otac prebacio na norveški, koji je tečno pričao, naučivši ga u vojsci, jer je bio stacioniran u Norveškoj od 1940. do 1943. godine. Upitao je kapetana, hoćemo li da obavimo zvanični deo posla odmah na plaži ili mogu da vas pozovem u našu bazu na kafu i rakiju. Pravu kafu i dobru nemačku rakiju, o da naravno, odgovorio je norveški kapetan koji se očigledno povratio od šoka. I tako su nemački vojnici poslužili svoje goste iz Norveške hranom, pićem i cigaretama koje su bile još u zalihama. Narednog jutra 4. septembra norveški kapetan je postao nervozan. Moj otac ga je pitao šta se dešava. Pomorske vlasti Norveške su mi naredile da vam prvo zatražim da se predate, objasnio je kapetan. Pa što mi ne tražite da se predam? Zato što ne znam kako se ove stvari rade, odgovorio je kapetan, uz reči da ne zna ni on. Poručnik de Gee je izvadio svoj pištolj iz futrole, stavio ga na sto, gurnuo ka kapetanu i zaključao: ovim činom ja se predajem. Norvežanin je bio zapanjen, ali je uspeo da izgovori: mogu li da zadržim pištolj? Zatim je nemački poručnik sastavio dokument o predaji i to na norveškom jeziku. Obojica su ga potpisale, čime je okončana ova neobična predaja posljednje nemačke jedinice u Drugom svjetskom ratu. Po povratku u civilni život, Wilhelm de Gee i članovi njegove jedinice trudili su se da se svake godine sastanu i vide, što je bilo jako komplikovano zbog hladnoratovskih tenzija između istočne i zapadne Nemačke. Godina koju je 11 ljudi provelo u užasnim uslovima hladnoći i mraku pokazuje koliko dobri prijateljski odnosi i pouzdano vodstvo održavaju moral na visokom nivou i pomažu da se prevaziđu sve teškoće arktičkih noći. Nakon Drugog svjetskog rata, u početku se društvo sastajalo u istočnoj Njemačkoj i pričalo priče o ovom događaju. Članovi iz jedinice zapadne Njemačke su uvek bili pozvani, međutim, niko se nije usuđivao da putuje preko granice u tom vremenu.
Godine 1984. 5 godina nakon smrti moga oca, prihvatio sam poziv ljudi iz Haut-Degena, iz istočne Njemačke, i pojavio se na okupljanju sa porodicom. A onda smo saznali da istočno-njemačka obavještajna služba prati ova dešavanja i planira da upadne i izvrši raciju na sljedećem. Zato su Haut-Degen okupljanja prekinuta, no par godina po ujedinjenju dve Njemačke sve se nastavilo. Ali sa obzirom na to da je živih članova bilo sve manje, nazirao se prirodni kraj ovom divnom druženju. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa, a ako vam se svideo, obavezno ostavite like i pretplatite se na kanal. I do sljedećeg videa, veliki pozdrav!